Ok, pre no što krenemo dalje u video, želim se zahvaliti na ovolikoj brojci. Krenuo sam da snimam opet aktivno, pre više od 2 meseca i za to vreme mi je kanal porasao podosta. Verujem da sada niko ne želi da sluša moj motivacioni govor, tako da ću odmah preći na stvar. Kao današnji specijal sam pripremio anime preporuke, ali ne bilo kakve. Već će nekoliko anime youtubera da vam preporuči različite anime, kao i ja sam. I zbog toga molio bih da ostaviš like, također pretplatiš se na kanal, jer ipak tako YouTube algoritam funkcioniše, a i komentar bi bio poželjan. Tako da, ovaj put nema intra, jer želim da uživate u ovom specijalu. Tako da... S obzirom na to da je škola već uveliko počela, mislim da su Slice of Life naslovi pun pogodak, jer je drugo polugodište udaran period školske godine, a anime i poput ovih će vas sigurno raspoložiti i opustiti kada vam to bude bilo potrebno. Ovo su moji guilty pleasure naslovi uz koje samo isključim mozak i uživam, jer nemaju bog zna kako kompleksnu priču. Himouto Umaru-chan prati svakodnevan život djevojčice Umaru koja se javnosti predstavlja kao savršena srednjoškolka. No, kod kuće, pred svojim bratom, je potpuno druga osoba. Lenja, naporna, neorganizovana napast koja većinu svog vremena provodi igrajući igrice, gledajući anime, čitajući mange i naravno maltretirajući svog starijeg brata. S ovim animeom sam baš mogla da se relatujem jer imam 2 mlađe sestre, tako da je naslov bio još smješniji, pošto mi je svaka situacija bila itekako poznata. Svi likovi, pogotovo Umaru, su simpatični i duhoviti na svoj način, a odnosi između nekih itekako zabavni. Anime ima 24 epizode koje sam odgledala u toku nekoliko dana sa svojom porodicom, tako da vam to već sve govori. Sljedeći na listi je School Babysitters, koji, kao što mu i samo ime kaže, prati grupu srednjoškolaca koji čuvaju djecu, to jest praktično bebe, u svojoj školi, odnosno u sklopu školskog kluba koji je formiran. Kashima i njegov mlađi brat od kojeg je praktično nerazdvojan, Kotaro, ostavši bez roditelja, bivaju premješteni u školu u kojoj će o njima brinuti uprava. Direktorica, vidjevši da Kashima zna da se brine o djeci, šalje ga u tako reći vrtić gdje će postati jedan od prvih vaspitača, a samim tim obnoviti taj klub babysittera. Ubrzo se klub širi, a mi se upoznajemo sa novim likovima. Sviđa mi se što svaki vaspitač drugačije pristupa djeci, pa samim tim možemo vidjeti različite odnose. Od onih gdje se vaspitač i beba ne mogu razdvojiti jedno od drugog, pa sve do toksičnih odnosa, svađa i šamara. Sve u svemu, priča je jako slatka sa još slađim likovima i njihovim odnosima, zbog čega vam ga, ako imate vremena za ovako lako shvatljive anime, toplo preporučujem. Prvi anime od mene jeste Hokuto no Ken, odnosno Fist of the North Star, jedan od najboljih shonena i jedan od najznačajnijih animea svih vremena. Priča se dešava nakon ogromnog atomskog rata, zbog kojeg osnovni resursi za život gotovo da ne postoje. Samim time snažniji ljudi uzimaju od slabijih. Međutim, tu dolazi naš glavni lik Kenshiro, koji će pomagati nedužnom narodu u toku svoje avanture da osveti svoju ljubav i pronađe svoja 2 brata. Iako na prvo može zvučati prilično kliše, treba uzeti u obzir da je ovaj anime nastao početkom 80-ih i da i dan danas i dalje drži vodu zahvaljujući svojim vanvremenskim pitanjima oko preispitivanja ljudske ljubavi i njenih granica, kao i prikaz uređenja vlasti i društva u jednom takvom distopijskom svetu. Animacija može zasmetati pogotovo na početku, ali sa vremenom popravlja i nju prati neverovatna muzika. Gankutsu je jedan od najunikatnijih i najinteresantnijih animea ikad napravljenih. Naime, ovo je futuristična adaptacija grofa Monte Crista u animeu. Priča se dešava u 5000 i nekoj godini u Francuskoj, gde pratimo naša 2 glavna lika, Alberta i Franca, koji se igrom slučajeva upoznaju s jednim misterioznim grofom. Njihov naizgled slučajan susret će se pretvoriti u prijateljstvo, iz kog se neće ni slutiti da upravo taj isti grof želi da ih iskoristi kako bi uništio 3 najuticajnije porodice u Francuskoj, u kojima se upravo nalaze Albertova i Francova. Pored svoje jako netipične i unikatne animacije, Gankutsu ima jedan od najboljih stilova pripovedanja u svetu animea. Svaka nova epizoda daje novi deo slagalice koju čini grofova velika zavera i baš u trenutku kada mislite da znate sve odgovore, priča se potpuno preokrene. Ako ste ljubitelji preispitivanja ljudskog morala, postupaka, istorijske drame i višeslojne priče, Gankutsu je pravi anime za vas. Ćao Kirby, hvala što si me pozvao da budem deo tvog videa. Želim da ti čestitam pre svega na 3000 subscribera i nadam se da će taj broj do kraja godine porasti bar za duplo, a naravno želim ti da pređeš i tih 10.000 subscribera. A što se animea tiče, pa ja sam izdvojio 2 kao što si rekao. Jedan od njih definitivno jeste Raised. Raised je anime o kojem sam ja toliko puta pričao na mom kanalu, ali naravno spomenut ću ga i ovdje.
Iako ima samo 12 epizoda, po mom ličnom mišljenju, Erased je jako underrated anime i iskreno želim da ga preporučim svima koji imaju vremena da ga pogledaju, a verujte mi, vremena vam neće trebati jer eto, ima 12 epizoda. Anime je jako zanimljiv i radi se o putovanju kroz vreme, nešto nalik na Tokyo Revengers, odnosno Tokyo Revengers je rađen na konceptu samog Eraseda, tako da ako ste gledali Tokyo Revengers i ako vam se svidio, verujte mi da će vam se svidjeti i Erased. Iako ima samo 12 epizoda, priča je jako dobra i kvalitetna. Još jedan anime koji bih željela da preporučim je Wotakoi Love is Hard for Otaku. Glavni likovi su kolege sa posla koji sasvim slučajno shvataju da imaju ista interesovanja, to jest igrice, mange, anime i cosplay. Neki se znaju iz mladosti, dok su drugi u toksičnoj vezi od srednje škole o kojoj postoji posebna OVA epizoda. Anime ih prati kroz svakodnevan život u ljubavnom, poslovnom i prijateljskom smislu. Zabavno je gledati dva različita tipa veze, to jest zdrav, netoksičan odnos i nešto potpuno suprotno od toga. Likovi su sušta suprotnost jedni od drugih, tako da mislim da svako može pronaći nešto zabavno u ovom animeu. Broj svega 12 epizoda, ako računamo i tu OVA epizodu, tako da ga relativno možete odgledati za veoma kratko vrijeme. Ako ga posmatramo kao romance anime, mislim da nije ništa specijalno, ali u svakom slučaju veoma kratak, zabavan anime koji će vam ubiti vrijeme. Što se drugog animea tiče, to će biti To Your Eternity. To Your Eternity je jedan od najboljih animea koji je izašao prošle godine i definitivno bih vam preporučio da ga pogledate. Što se same priče animea tiče, ona je jako jednostavna i jako zanimljiva. Radi se o prijateljstvu između Vuka i dečaka koji se drže zajedno i postali su nerazvojni prijatelji kako bi uspjeli da prežive surove uslove Arktika, odnosno severnog dela Kanade. Njihovo prijateljstvo prevazilazi svake granice mogućeg i nemogućeg i mislim da nam je takav žanr animea falio dugi niz godina. I naravno, kao što sam već rekao, sve preporuke da pogledate anime. Nakon što ste čuli preporuke od mojih kolega, vrijeme je da ja vama nešto do jaja preporučim. A to je anime zbog kojih 2 noći za redom nisam normalno spavao, a on se zove JoJo Bizarre Adventure. A ne sada stvarno, ako volite Battle Shonen demografiju, onda vam toplo preporučujem da bacite pogled na ovaj anime, jer je ovo dobar prikaz kako neki serijal može evoluirati kroz sezone. A ranije ću vam ispričati ukratko. Imate porodicu Joestar koja je udomila dete koje je postalo siroče. Sve dok ne saznamo da je to dete poznati kao Dio Brando, jebeni psihopata i koji je totalno suprotno našem većinskim dijelom protagonisti. Zašto sam rekao većinskim dijelom? Pa zato jer za ovih 9-10 epizoda koliko traje prvi part imamo dijelove gdje je Dio glavni lik, a većinski je Jonathan. Kako idemo dalje kroz partove, priča prosto je daleko kompleksnija. Pored ludih borbi koje možete vidjeti u 2. i 3. partu, kao i protagoniste koji su u nekim trenucima totalni genijalci, možete vidjeti jako zanimljivu priču kao i negativce. Ja sam završio 3. part i uskoro planiram da ga nastavim. Tako da i ti budi Chad i kreni da gledaš JoJo. Sljedeći anime pripada sportskom žanru i vezan je za fudbal i on se zove Giant Killing. Iskreno da vam kažem, nisam pogledao neki veliki broj naslova sportskog žanra, ali svaki koji sam krenuo da gledam, blago rečeno me je smorio već na 2. ili pak 1. epizodi. Ovaj naslov sam krenuo da gledam pre par nedelja i on broji sve skupa oko 26 epizoda. I ovaj anime je prikazao fudbal na jako realističan način. Pošto treniram fudbal, znam kakav je osjećaj na terenu i da nije lako kad ste na dnu i kad ste najbolji, jer će vas uvek neko gledati na neki loš način. Ovdje vam se priča vrti da imate jedan klub koji živi od njihove stare slave. Nakon što je ta slava prošla, klub je krenuo da propada. Zbog toga je došao njihov bivši jako poznat igrač koji je napustio klub kad je on bio na samom vrhuncu, te su ga navijači zamrzeli zbog toga. Pošto je čovjek upoznan kako sve funkcioniše u njegovom bivšem klubu, došli da vrati istu tu staru slavu. Svaki lik koji se nalazi u ovom animeu prikazuje kako svaki tim izgleda, kakve se sve osobe nalaze u njemu. Jako dobra stvar za ubijanje vremena i ako volite da gledate anime zbog priče, preporučujem vam da bacite pogled na ovaj anime. Ali ako volite zbog animacije, iskreno i ne bih vam baš preporučio jer baš i nije za pohvalu. Tako da to je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio. Hvala na 3000 suba još jednom, također hvala svim mojim kolegama koji su pristale da učestvuju u ovom specijalu. Cenio bih da posjetite njihove kanale, link njihovih kanala se nalaze u opisu ovog videa. Tako da je to, do sljedećeg viđenja, veliki pozdrav. Hvala svima koji su gledali video, hvala i ostavite like i subscribe.